anak iban ban ba khamsim khiaman ni tak sri semen ban isu jong ka jat man reu ngas ong tang koi apa kas sarkar kas dang ni hab ban buat apa dalam thuni aku sai buat bai ya iban saja nang ta te ai ka sarkar ba khi ni so thu hi ka disi kan serbuk tingli pan kanam yu kanam asu iru andrai bakla pen kemding dupa ka sarkar kum ni te i ka sarkar kan jupa ngan ong kum hi imnan ka jingjia hadian ba kinilam juga sengkira pensa baka hatawat dan tak kejaya jangka rali ru kidan kinong sum kabu yole sela infiltrate jamanur mano ni soto kendai snem la yalam yaki sum su kendan bet kejing persang ban supporta sampai cobria kejing ya nanti jong isu per but hasil kisah kata apa rasai singila penbena ba kidi banyak rali nang ni na official kaseng hadu nela dai tak kejing jinsur bat kejing longrang ba akong kinilam kita mungkin lah pensangin ya kata. Kesepulong tak kaset information tangki nung lam si. Banlat nak kita rusuk kabu banlat kita kerum keram banlat berbentuk tersonsok songsa. Ada yang paling tentang iban ban ba kesakar tentang sim kabu bisa jinglong jensor mesin juga ni lam. Tengah soba lagi ken kelung kena ni te ong kesakar kan sim jing bakli. Bakongsan kalau kesakar kan jubab itu kimat jing dawa. Ayu kan le. Ayu kesakar kan le ikini ki ying rupai bab la juran po je. Kapan sih ku bayar kesan? Di lada kesarkar ka ong ba khot ya kren ke ba sedang hi maka di nogram sistem ta kilong very open ka jumut berkat lo hi khot ya kren no porong kilong bal klo ben khot layat public meeting keleng-keleng high district prepare kamdan gunu jingja la pelong public meeting keleng-keleng no solba sulong kamdan nu je dak jajai ke ya andrai ka komle komlong koman khamtam menen kam yet sngoba kapan tarbat je bun balang ina kadiang hi ngasoban kentu khamtam kumni ki nogram prepare a district prepare pendap la jong kamram bo khmat isu ba ke jingdawa penang rahem ni khmat tam ngun salia ba mele de ban kem ban ni hapan sak kem yang yingi nogram baram mele andrai nyalam yang ni khmat ye holo ki khmat pan pentrun ni ke jingdawa kenang ba isu jong la jet men isu ba kastan la dawa kenyan sak khmat ya kata ngan amla ban komen selit kelihi nu suam andrai ngasu ong ba ki jingdawa kula bu khmat sarkar kim ni isu dua tang lomba kot kubur ila ai jing thok kuma keren tu singi ba jing keli ada ba jubab ada ba di kamram sarkar penteri kami kita dikran sepang ka MPEC sarkari por arja sawal constitutive committee lakli de orang ba sahab berdikasi bat la ai te recommendation pan ma kata DEC terter bat pikiran sepang kam MRSA ru arja kan riu la din pakaan di kamram juga bele dengan ong ba kidi kiban ya thamai kam desu te tang kamon sarkar hapan le dengan i kumba sarkar ke kon cakai pat kidi kimat isu te amla penting anak iban ban ba khamsim khiaman ni tak sri semen ban isu jong ka jat man reu tes buat senang ya sri ya kaban sarkar rai isu jong jat beri hapan jat ni sakma ka haman gi jing ki teng habadon ki takin nangsim kabu kamdai tang pasti manangkom ngi asam ke sat pathot hi ki kali badai kemel wat bomdon je ki ro pathot di jing saling kamdan ni kum kata ang ban pathot ki nang asam kali asam man rai long ba kamdai ban so snow bakani ba kalong persak ya kinong asam mereka di jingki kalong persak ya sarkar ba kuman di luar isu atu kiso ni ka jingjam ni lo sebab ke isu man kaya kay mat fi kala talyun no ko jingjam ni hangasmet ngasim kumni kani kamdai ba ka daliu na kapan ja ya kita kimat dawa ada ka jingkadai ka taktik jong sarkar kuno ba kan te pejak ki mat dawa hari kimat dawa kimdai ni kimat dawa jong ki nyo nong ni kin lam ki su kamdai ka buram jong sing puak buram hiru te kimat dawa kalau bet na ta jing bet jing yang jong kun samla jong ka jala jong ka jai beri kham tam te isu bang ya keren lah kata ko te kisna jing ya nanti hi jing ya tadi busin ki ya hot ki minor incident su jai na ka po ki ba yang bang yang mla ai ban kia ban lai ki ba kidon be kinong sim kabu kemudian ni ba kidon kum tu dai kum ka seng hingga snoba kumpini jing jahi ba kapal jam nen kumo kelapan sai di kini lamba kaki su kam dan ti bat presiden menungi na kalian tu sen ni dang ye selok ni lamba mentaba wir khabat ke dautan rai jur presiden menumno hot ni stang lap sai ke tu ngempak lak ban patai dot jadi mar kumangong ni suba bat ni kira don kinok simbo so pindawan ni kesokan play ki mangilam satu keseng naru maswa aba ngiki genu isu kejik sakem kejik sakfet ke don bai kam semut tang la plat ing ngalam pada jingjok kongsan golong kelar isu
Kaplat untuk sorkar ke suku makahan dari kejing iki kapten mes. Mana kasih nggak nonton lagi nawa. Kejing dawa jungi bas sorkar demitir kami roti isu.